to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Tos. Smash them. Aduh anjing. Deployed. Salah open skill gua kontol. Skill berapa? Skill 2 cok. Apa? Imen aja gak? Takut-takutin tapi jangan diangkut. Aku haus akan balas dendam. Main rusuk. Iya. Wah anjing. Lawan tidak Merah biru ya. Balas dendam telah membutakanku. Launch attack. Yo. Retri, oke. Gua ada skill 2 nih. Panik ya. Launch attack. Spell in cooldown. Ayo oke bang. Salah. Semakin tinggi aku terbang. Dapat gak bang? semakin Ungu ya bang? banyak yang keluar. Dapat buff kan? Nice. Oke ya anjing kelas nih. Tadi cooldown 2 detik tanya. Cabut aja bang, Parsa. Iya. Anjing. Kentok budi kentok. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Slain. Kenapa anjing? pahlawan sedang Dia kenapa ngentot MM kontol. Dia open speaker anjing. Rasakan Aman, B. kesakitanku. Wah pulang nih. Gather us the turtle. Battle spell is ready. Tidak ada yang akan menghentikan. Hyper lance. Oh udah lompat tuh. Ayo Sabar bang. Initiate retreat. Gak usah diurus lagi bang. Main santai lo ya. Aduh. Sorry bang Parsa. Aku haus akan balas dendam. Battle spell is ready. Flame shot ready. Oke. Launch attack. Balas dendam telah membutakanku. Duniaku adalah langit biru. Mana ya man? Gua man. Slain an enemy. Tidak ada yang akan menghentikanku. Screenshot. Wah ini ada orang sini nih. Wah, ayo terbang bersama. Launch attack. Jago aja cok. Is not ready. Launch attack. Betul loh. Gua digendong ya. Udah gendong deh. Wah memek. Duniaku adalah langit biru yang Najwa. initiation. Anjing, pencet. Oh, turret, dapat turret. Turret yang dapat. Munas. Lawan paku TikTok. Pak Tito. Harus dilombatin Parsa. Kayak kita lord, turtle. Slain. Wah, kena. Has been slain. Initiate retreat. Battle Sabar. Oke. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Sabar ya bang, hati bang. is not ready. Battle spell ready. Ini ada Gwyn juga nih. Rasakan kesakitanku. Not ready. Tip. An ally has slain the turtle. Battle spell is ready. Gua belum pernah rotasi ke atas. Ult is ready. Dia cok. Global aja. Mana? Pahlawan sedang steady. Balik bang. Kelas. Slain.
butuh bantuan. Hati-hati ya gini ya. Anjing, mau dilompatin langsung ditonjok kan. Haus akan bersedia. Ult is not ready. Satu bang, satu bang. Enemy has been Nah itu loh bang. team destroyed a turret. Balas dendam telah membutakanku. Ult is ready. Battle spell is ready. Your team destroyed a Ya turret. udah cabut. Yuk. Ya dia mau gendong gua. Tidak ada yang akan menghentikanku. Gua udah. Itu bakunya. Aku adalah langit biru yang bebas. Mas bang, dilompatin bang. Anjing. First damage. Lah kegirangan cok Fania kontol. Kan gila. Gila kan. Aman bang. Ult is not ready. Aman B. Apa sih? Bagus. Lu. Udah. Gua ngapa-ngapain? Ult is ready. Queen masih ada Gak lompat. usah bang pasang, gak usah bang. Apa itu bang? Buset, digendong gua. Bar smackdown belum gendong. Mampus dapet 2 ya. The enemy has Oh, slain. stop. Shut down. Kita bang pasang gak usah bawah. Jangan coba bawah bang, harusnya bang. Udah. Duniaku adalah langit biru yang bebas. Multi ini tapi masih ada. Kelas. Cepet bang. Kalian turun tuh. Great play. Gocek. Fani gocek. An enemy has been slain. Well battle spell in cooldown. Ult is not ready. Langit nih lagi. Ult is not ready. Battle spell in cooldown. Monas jago juga nih si Monas. Ayo terbang bersamaku. Aduh anjing. Semakin tinggi aku terbang, Battle spell is ready. semakin banyak yang kulihat. Killing Nice. spree. Bang, pulang bang. Ult is ready. Aduh. Ya. Adalah langit biru yang bebas. Gak apa-apa bang. Rasakan kesakitanku. Woi. Cepet aja bang. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang Buset. Attack. Ult is not ready. Wih, kok salah jalan. Ally has been slain. Launch attack. Mega kill. Tuh pecah pasif tuh Aurora. Rasakan Ult kesakitanku. is ready. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Buset. Akunya jago banget. Adalah langit biru yang bebas. Wah jembut anak mesas gajah. Oswin. Itu Di sini bro. Ayo Lord. Ult is ready. Ayo terbang bersamaku. Duniaku adalah langit biru yang bebas. Flicker deh. Flame Ranger flicker. Oh, muka. battle spell. Ult is not ready. Hey bro. Haus akan balas dendam. aman.
Gua nggak ada kuris. Diliatin dong sama dia anjing. Nah, That was amazing. Hey, Team destroys the turret. Double kill. buru-buru dia anjing. weh. Tidak ada Aman aja. yang akan menghentikan Cabut. Lu lihat itu apa yang baik? Team destroyed a turret. Recall dia anjing. dendam telah membutakanku. Duniaku Anjay, kelas bang, paku tok-tok. Destroyed a turret. Team destroyed a Max. Your team destroyed Yoi, ulas tuh. Buset. Os. Wah, Wah anjing. pencet yang bisa dipencet anjing. Atau on point gitu cuma pakunya itu. Asli global nih. Yes, kalau push anjing. Gua bagi box dong anjing, gak ada box, gak ada mana cok. Bang Fani, bagi box dong bang. Gak ada mana gua bang. Ambil. Memek monyet, atau memek monyet gak lu bang? Ambil katanya ambil. Bang. Ambil. Maksudnya ambil itu tuh yang Hebat bang. ambil yang Mampus. Terus. Ngemek. anjing. Ah, foto. Pas Sabar, kolam 5 detik. Jago betul. Itu goblok sih. Jujur, Bang. Goblok tolol idiot ngetok. Your team destroyed Oke. Oh, tim victory. Waktunya balas dendam.